Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sida kisi pemes surang rea acara tasawuf versi baca-baca yang kana paswe pole kulis ariduan channel 05 memariki padang kamanaki nafak barakaki pole pengelahu subhanahu wa ta'ala nang kamanaki pemenalang adisi-disingan tentuna na padang kamanaki sita-sita manang tentuna walaupun kumi parang kalinga tatang kalinga sadaku memariki nang kamana nafak barakaki pole pengelahu subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nari tuan lupa pemes sesuatu ya subscribe pilih Sariduan channel malau kak terima kasih manang tentunya bagi kangi ke Facebook nah atau Instagram nah baca-baca peleku video nali Sariduan channel terima kasih manang tentunya sini sesuatu ya seri atau lagi ya ucap kemanya terima kasih banyak manang. Jadi sini sesurekung kemana mareng kaling aku Sariduan channel 65 melok dampak kamaraja sesurang nasabak kung ketapa salah ada dampak kamaraja nasabak atau biasa mi iya legaga ulah lega elok mana fang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini sesurekung kemana mareng kaling atau menonton kulis Sariduan channel ya si sesuatu lepas surki memang ya baca-baca memariki padang kanafak barakat pulih pengelau subhanahu wa ta'ala nasabak engkane ya setepet tak lori puange nang kamu aja sengit telek baca-baca sesuatu memariki nafak barakat pulih pengelau subhanahu wa ta'ala ya nasesurenge baca elok walaki yang hari itu baca-baca eru timu ya kegunaan sesuatu aku sital poki ye tori pojita makun regatorane ya tak baca napa tak telepon atau sifat cerita langsung ki ya sengeru timu aku gunana ya rebacan sesuatu tanpa dicengi pareng kalingat ya teleru timu maka dibacana. Bismillahirrahmanirrahim. Eru timu bali timu ya pamu manyameng sadaku pamun kalinga barakala ilaha illallah kumpayakun. Malam seserama ponco atau membacana jadi pakol ngipemeng baca-bacana eru timu maka dibacana seserang. Bismillahirrahmanirrahim. Eru timu bali timu ya pamu manyameng sadaku pamuang kalinga barakala ilaha illallah kumpayakun. Jadi atau kedua seserang yaitu situ baca-baca nasengit tampang kalung gulung nasengit torioloe tampang kang gulungne nakung katori pojitai pada cipareng ngarate pasti mata jarang lokoroy tori pojita napari baca nape tampak ketelok kang gulunge pada mata tampak pada baca tagilin kang gulu apa tali waripai mas seserang. Jadi maka datosi baca seserang tampang kang gulunge. Bismillahirrahmanirrahim. Iman nawa asemu akang gulung atama korini pinatori pojiku utampak papoji upasi tampak paring ngeramu lauko paletui papojiku kumatin remu pole tak dui kupasak dingi pasek dingi papojina loria barakala ilaha illallah kumpayakun. Jadi pakolik mesesra baca-baca tampang kanggulung maka ada bacana iman nawa asemu akang gulung harta makorini pinatori pojiku utampak papoji upasi tampak paring ramu lauko paletui papojiku
kumatin roimu pulai tak dui kupasak dengi pasek di papojina loria baraka la ilaha illallah kumpayakum. Jadi anak sesuai dua baca perwalakan itu eru timu sibat tampang kang lemah maregi padang kana baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kamana kena disi-disingang yami bahasa sera walori di manang ye ajak tokas talupai naku tai teklanan ajak talewati nasabak ku talewati atau mencon terkasih lolo ngetel cek deh. Dan tak lupa walaupun nama dicetak pase di tepat tak loria sengi pasti mata jarum lori pang Allah Ta'ala telah tepat tak nawak di jaji manang wak di tamina sai nasabak baca seseorang aku dek tepat na tahu dek kamu boleh jaji namun dibaca boleh langi Ta'ala dek tu jaji aku dek untuk tepat tak nasabak ya tu baca-baca surah yang menak dijaji nasabak kana tepat. Jadi untuk sesuatu kemana kemarin kalian menonton kuliah Ridwan Chana siku naroka apa seseorang para lo pala turki baca-baca ya rodo ketona baca-baca nih ya tetambah na sabai tambah gurunge ya memaragi pada kana pak baraka Allah subhanahu wa ta'ala nasaba to biasa mi degala bidega kurang iya nasaba ide to biasa hukum tomiro tidak lupa nasengete palaku kesalahan dan kehilapan dan pemula pula capak gemak tak latu capak aja tak capak aja latu capak gemak tak memang melok dampak kamar aja kong kada tak salah nasaba ada memang baca-baca pada turakir kong ketapa seseorang dampak nasaba to biasa mi lebih nakurana kung katapa salah dampak iya selaku adminnya Lisar Ridwan Chana mengucapkan banyak terima kasih persak repileki dah bagi kangi memareki pada karhak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pacap perpeleki selaku admin ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.